Ndagira ngo munyemere nongere mbasuhuze abakunzi b'ibiganiro byacu. Njye ubasuhuza nitwa Alphonse Ndagijimana nk'uko dusanganywe. Ngira ngo rero tugiye kumarana akanya gatoya tuganira ku kibazo kimaze iminsi kibazwa muri iyi minsi icanye maremare ku bakozi ba leta, aho barimo barakorera certificat za AI kugira ngo bazishyire muri systeme. Ngira ngo rero abenshi bari kwibaza cyane ngo ese koko umunsi wa nyuma wo kubishyira muri systeme ni ryari? Hari abavuga ko ari ku itariki 30, abandi bakavuga kuri 15. Ngira ngo rero tugiye kurebera hamwe ukuri nyako ku bijyanye n'iki kibazo. Hari amatangazo arenze rimwe yigeze gusohoka kuri izi certificat za AI ndetse zireba abakozi ba leta bose. Ngira ngo ibya mbere byavuga ko zigomba kuba zageze muri systeme bitarenze ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12. Inyuma rero biza kugaragara ko abakozi ba leta batabashije kuzibona bose, harimo abataraziboneye igihe, bityo bongeraho iminsi 15 kugira ngo n'abandi basigaye babashe kuba babashije kuzishyira muri systeme. Rero icyo gihe itangazo rya kabiri ryavugaga ko bongereho 15 ngo zigomba kurangirana n'ukwezi kwa mbere, ariko ku itariki 15 zako bavuga ko ngo umunsi wa nyuma cyangwa se deadline yabyo ari itariki 15 z'ukwezi kwa mbere. Kugeza uyu munsi rero nta rindi riragaragara riza rivuguruza iryo ngiryo. Niyo mpamvu uko byagenda kose ntibyakuraho ko zizarangirana n'itariki 15 z'ukwezi kwa mbere, kereka wenda ntihaboneka impinduka, cyane ko hari n'abari kuvuga yuko iminsi n'ubundi izabana mikeya kubera yuko bari kuzifatanya n'akazi bakora ka buri munsi. Rero hari abavuga 30 ngo nizo ngo deadline, ariko iyo usomye itangazo neza usanga itariki 15 arizo tariki umukozi wa leta agomba kuba yubahirije mu gushyira certificate muri systeme. Hanyuma ngo abashinzwe abakozi mu turere nabo bakaba bamaze gutanga raporo yabyo bitarenze 30 z'ukwezi kwa mbere. Rero abakozi ba leta bari kwitiranya ayo matariki ntabwo ari byo. Itariki yabo ibareba yo kuba bazishyize muri systeme ni 15 z'ukwezi kwa mbere, naho 30 ni izireba abashinzwe abakozi mu turere ngo niba HR, kugira ngo nabo babe bamaze gutanga raporo yabyo. Ubu tuvugana hari n'uturere tumwe tw'inkwakuzi twamaze gutanga amatangazo ahamagaza abakozi batwo kugira ngo kuri 14 babe bamaze kugeza dosiye zabo cyangwa se zira certificate zabo ku turere kugira ngo bazishyire muri dosiye zabo n'ubundi muri ya mafayiro yabo ari ku turere arimo ibyangombwa byabo. Mbibutsa yuko rero leta ishaka ko buri mukozi wa leta wese ziriya certificate barimo barakorera nizimara kuboneka barazishyira muri systeme, ndetse na nyuma zijye ku karere zishyirwe muri fayiro zabo aho habitse dosiye zabo z'akazi. Ngira ngo rero niki navuga kuri deadline, tukomeze kubana umunsi ku munsi nk'uko mukomeza kudukurikirana, kandi muduhe like ndetse na subscribe kugira ngo nidushyira ibiganiro bishyashya mujye mubasha kubibona mu ba mbere. Ciao ciao.